Mapungu kahle ngizizwa nje ngihlabe kumqhwele indlela enixoxa ngayo niphinde futhi nikwazi ukuthi niphonse imibuzo across emagroupini ngicabanga ukuthi sikhulume ngayo suku eqaleni bobumbano nokuthi isizwane from different backgrounds nasendaweni ezihlukene esisuka kuzona ngiyakubona nje manje sengiyakubona ukukhanya la kunene ngoba lezi zihloko nje zozine nje bazikhishiwe naniwa zona bekunenhloso ukuthi zikhishwe sibheka nje ukukhulunywa ngokwentombi nendoda ukuziphatha kanye nezidakamizwa ngoba kahle mhlambe omunye uzogcina mhlambe engazi ukuthi ekhawufuli wathula ireport ethini bekwenziwa nemntanami lapha nathi abesidla bekade ukuthi nokuthi yayesahleka sadla amahlaya kahle alikho ihlala namhlanje ngomthetho ufuna ngabe sivala umyango mina ngena lana mase siqaqa ibhande masiphatha uswazi bese siyanixebula thina sikhule kanjalo kushaya ukuthi uyabuza ungatshela ukuthi wenzeni so into engifuna ukuyidlulisa la kunina inhloso ukuthi sihlale kanjena ukuthi sinishaye kodwa ke sinishaya kahle ngoba sinishaya ngamazwi futhi asikanishayi ke thina into engiyithandayo nisishaya nina nikhombisa ukuthi niyabazi ubuhle nobubi balezi ihloko nje zofuwe senikhulume ngazo ngoba ezizweni esikuzona sakhela amakhosi njena siyakhula thina sesikhulile kodwa sizibona ukuthi sikhulile futhi siyakusaba ukukhula angizange ngicabanga ukuthi ngafika kule age engikuyona namanje futhi ngisayiphikisa kodwa sekishayile so ke sesibhekene na njengamanje ukuthi nikhule nenze izinto ezilindelekile bafanele nasemabhungwini akhulayo enye into elimaza kakhulu leli hloko kade kukhulunywa ngaso la sokubuza ukuthi yini intombi esizweni ngikusona ke mina saka amakhaya uma Mdlunkulu sekube nemicimbi ebalekayo ila ground neNtobi ekhulisa intombi ngelinye ilanga iyafika into kumina ithi mina kuyizelezo ukuhlolwa kwentombi uma ngabe singazange sikhulume nani sinakhe ukuze nazi ukuthi intombi yahlonipha ngiyathanda ngoba ukuthi intombi yahlonishwa kuphume kunina futhi bese ngakasho thina lo kuhlonipha kwenu intombi kuzonithatha ninenza amadoda kusasa lawe siwadingayo uyayizwa into besuka entombini uyaphi sibuela ekuziphatheni kabi ukuziphatha kabi usuke uzimbela igodi wena ngezakhe izandla usuke uzibulala ngendlala usuke uzifaka isidina sokunyanyeka ezweni akekho umuntu ofisa ukukusiza uma ungaziphethe kahle baye bathi ngesilungu i-misconduct sibizwa mihla namalanga esikoleni sibizelwa izingane esezenze okungale komgwaqo seko ngoba uma ungena esikoleni uyanikezwa umgwaqo seko wesikole ukuthi kwenziwe ukuthi ingane ifaka uthayi iphathi calculate ifona ingene esikoleni ngoba nina aniswa lo makholwa ngokubona niyakwenza lokho namhlanje sokhuza lo mkhulu angifisi kunina amabhungeni la endlini njengamanje kuba khona umzali oyedwa wena oyobizelwa esikoleni abizelwe i-misconduct yini akunekezwe yaphinda angifisi kunina ngoba ngine-register I will try my best to do the follow up ukuthi njeba sitshala njengamanje nisihlahla esimilayo yini na uthi ubaba uNzimande kade hleli lana ninenhlanhla ngoba thina ubaba bethu akazi bakhulume nathi ninenhlanhla ninethamsanqa elinzima
thina ikhisi esiwe kuzona nangengisangena kuzona angithi niyangezwa ngoba sesinitshelile kodwa oyihlongandlebe uzophoseka khona ushilo ubaba uGwala mesiqala ukukhuluma ukuthi emakhaya kuyenzeka ukuthi ubaba hlamba kasekho noma hlamba obhuti abadala bekho abazokutshela ukuthi yini edingakalayo emfanele kwesisi isikhathi uthola ukuthi ekhona ubaba ekhaya mhlambe kunesimo sokuthi uyahlulwa umama useze kwa downgrade izinga lababa ekhaya lokuthi ngisho nawe uyingane ungamazi ubaba wakho kwesisi isikhathi utshelwa ukuthi ubaba wakho uyinja ngoba kakondli namhlanje ngifuna ukuzonitshela into eyi-1 futhi ukuthi into oyitshelwa umama wakho ngobaba wakho ungayifaki lekhanda ngoba iphutha elenziwe ubaba wakho ungaliphinde kathela ngoba nawe kusazoba indoda njenganayo sangizwa into oyitshelwa noma ukhulu wakho noma umama wakho ngobaba wakho ukuthi uyinja usho njalo ngizanzalazi umkhonyovu ungayifaki la ikhanda ngoba iphutha likababa wakho alenzile lodwa asephenduka ngasithithinga lento enganakekile phakathi kwekhaya wena ungaliphinda kathela mina ngikhumbula ngithi ubaba uthi imali yephi mengabe kuphela inyanga namhlanje silima kumina sezwana kithi namhlanje nasokwakha indoda la kunina namhlanje sokwakha amadoda la kunina azoba nesibindi azoma athi mina leli khaya mina ngizolishintsha ngilenze imention sazwana mawuphuma la angisabona abafana senamadoda nina baye basho kanjena abafana phesheya kwenciba namakululu side elingala ngezankosi bephuma kokhwetha babizwa ngamakhwetha bathi basabona abafana sebamadoda mhlambe nathi kuba lolusiko siyasebenzisa lakaZulu nabe nathi namhlanje le nkulumo esizoyikhuluma la kunina ilona nkulumo esizonisoka ngayo sizosoka ulimi loyi sifuna nina nibe nolimi olusokekile into oyikhulumayo ukhulume into eyakhayo siyazwana ngithi kwezinye izizwe baye basoke thina namhlanje sosoka ulimi la nina sizonisoka siyanakha manje niba amadoda ngifuna ukuthi kusasa sithi nihlukana libe niprithi cha ngiyindoda mina manje ngiyobumela ubudoda mina ekhaya angisho kumele ukuthi uyindoda uyobusuthi ma ngeke igezitsha mina ngiyindoda akuyondoda le ngiyayithanda-ke inkulumo futhi mengabe ethuba umzimande uma ngabe sikhuluma ngesidakamizwa azange siqale lapha etertiary lesekuleli izinga eliphezulu kulabantu asebedla ohurricane ohoricon obanibani idakamizwa ongakwazi nokuzibiza ukuthi isibani eyifika ngemkhumbi zaqala kontsangwane enkomeni usuqala usubhongabhonga wathatha ubhidi walishuka yaqala-ke indaba walibona ubhidi hayi likuniki lebhufti khona umuntu okutshele ngobhufti waqala wangena kwilusi wanyukela kanjalo kanje nje bathi khazi kwamzimande mina bengathi kunina abantu abami ngithe mina ikhisi esangena kuzona asifisi ukuthi ningene kuzona sezwana kethi ikhisi esingene kuzona asifisi ukuthi ningene kuzona engizokuqhakambisa nje kunini ukuthi ninenhlanhla ngicela ukuthi niyibambe ngezandla zombili siyakude nani yabo nje ngibona lamabhunga amancane kuzofika isikhathi la esikoleni ukuthi nikhethe izifundo ngoba into ebalekile futhi engizoyicizelela njengamanje into eyidingekala kunina ukuthi fundani imfundo eyikhulele mina mabe ngikwashile mina sengingithatha izincwadi zami ngibheka nje ngelathi uthi angidli mina umsebenzini ngingena encwadini ngibheka incwadi yami
ngoba knowledge is power futhi ulwazi ulithola encwadini ngisho kwathiwa ngi-intelligent kangakanani kuba kwakho ngeke uze ulithathe ulwazi lami ulwazi ulithola encwadini so ke nje kunabafana nje abangaka nje bese zukhula bezofika egabeni lapha ka grade 10 ko standard 8 ngesikhathi sethu kuzofika isikhathi la kufuna niselect khona izifundo ezizohambisana nani nemsebenzi oyithandayo kuzofuna ukuthi nifike kulozo gaba senazi ukuthi ufuna ukukhethana ukhetha hlobo lunezifundo elizokusa kulento ofuna ukuba uyona and then mningi futhi imisebenzi ekhona la sinabantu abaningi ezimbonini eziningi ezahlukene esifuna ukuthi sixhumane nabo ukuze nikwazi ukusizakala ngoba la endlini sihleli namafama le ndlini abalimi la ndlini no builders no bani thina sikhule sazi ukuthi thina ufuna ube iphoyisa noma unesi notisha kuphela nina namanje ningavula inkampani eninodwa la kunezinto ekuthiwa ama-co-op kufuna sizama ukuthi kuxhumane ukuthi niqala njengamanje ukuthi ngoba njengoba sisuka la kade siyigroup ewubani thina siyahluleka ukuthi sihlangane bese sithenga ama-ships nje banako kuthiwa bakuhamba bakhishiwe njengamanje sihambe siyovusa amatafula abo esifike angazi uma ngiyangezwa ngizama ukwakha le ngqondo yokuthi sicabanga into enhle kuphela ekhulisayo eyaphambili la uyiphatheni uyadlula umzali ahambe emhlabeni ngenxa uyiphatha kabi kwakho aloke thunyelo ingane yakhe isityotshe kabani akhiphe uduwini lakhe azama ukukhokha leyo nto leyo isiyenza ukuthi yalento kweyilanga uzisakazi seshidele sashawa iBP saqhuleka safa ukuthi iBP kanti ile wena ofake lencindezi lento kumama ekhaya loso silonda ngesiphele enhlizweni ngoba bazobe beshila abanye bathi ubuma akekho nje kungenxa kaSifasimani kade usuyibona uyibhokolo uphathe ekhaya uhambile uma wakho ngeke umvusa loso silonda sokulimaza njalo empilweni yakho ngiyakuzwa ngokosana siyanthanda soyihle kodwa abamnyazwa siyanthanda babukwane konje sizokujatshula so nisenjalo nje okay lungi kodwa ngisenza brief kushuthi lema kuphi ngizohlalela njani